لديركا روجاوای کورسان نویسکار و کسایتک نیشتیمانی کوچا داوی کرد دوشەمێ مالباتە نویسکار و کەسایەتیە نیشتیمانی محەممەد قاسم حسێن نوچەیە کۆچبارکردنەوەی ڕاگەهاند حسێن ji دایبوویە گوندێر مێلا شێخ ئادێرکا ڕۆژاوای کوردستانی ساڵە 1951 ساڵە 1970 ji زانکۆیا دیمەشق بەشێ لێکۆلینên فەلسەفی دەرچوویە و لێدێرکێ مامۆستایەتیە مادەیە فەلسەفە تا ساڵە 2009 لە دبستانên ئاستاناوەندی دکرد و ji destpêka ciwaniya xwe ve nivîsandiya tevlîkarê siyasî bûye gelek berhemên wî yên çapkirî û neçapkirî hene ji wan pirtûka bi navê Mesar û Mesîre ku li ser rêbarzaniyê Nemir çêkir bû di gelek kovar û malperên Kurdî û Erebî de gotar nivîsandine her wiha yek ji damezrînerê Grupa Dêrek ya Çanda Kurdî bû.